O bridge ni bumung wngkha Bogibeel Bridge. Assam Northeast India o kwlaio. Mo Brahmaputra twimani lamao slamjakha. Tai bono inaugurate khaikha Shri Narendra Modi, Prime Minister of India. Tai boni logi manjakha Assamni Chief Minister Shri Sarbanand Sonowal. Omo 25th December 2018 o chengi rijakha. O bridge ni kolokma wngkha 4.94 km. Tai third longest in India. Tai Assam tei Arunachal Pradesh ni borok rok yang tikha connecting wngkha. Tai o bridge ni tolao 42 pillars nangkha. O bridge ni sakao wngkhe gari rok thangmani lama. Tai o bridge ni tolao hingkhe rail thangmani lama. O bridge ni design wngkha truss bridge hinjago. Tai o bridge ni material wngkha steel concrete. O bridge no swnamani 5,920 crores nangkha. O bridge Assam ni Dibrugarh district ni hoite connect khaiui Arunachal Pradesh ni Dhemaji district o thangui nangui o. O bridge belai kheno kwrak strong bhumicompa ro earthquake phaifano jate kunung yang twikhai korok khaijakha. Tai mono bridge swnamnani 35 lakh bosta cement nangkha. Tai 38,400 ton ispat nangkha. O bridge ni tikhe India tei China tibo belai kheno ganangui thangkha. Agi jora nangmani kwbangma tabo ganangui thangkha. Tai yang tikhai kwbangma Bharatiya chini sena rok mane jawan rok borok oro tikhai thangmani onek suk subida wngwi tangkha. Tai Assam ni borok rok bo belai kheno khatung khaja khe tongthalaijak. O bridge khaimani pore tamoni hinkhe Asia ni second longest bridge hinjago o Bogibeel Bridge. O bridge no khaitini kwbangma jingjal paikha taphano borok 21 years pore o samung paijakha. O bridge no samung khaikha chini kwbangma borok rok no. Tai o bridge no chengjakha 21 April 2002 o. Chini ex Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee o samung no chengi kwlangmani 21 year ni pore o samung paikha. O samung no khaimani pore Arunachal Pradesh tai Assam ni 500 km nangmani tabuk obo 100 chengio. Tabuk Assam bai Arunachal Pradesh belai kheno gana thangnani phainani rail rok bai jora kom nangui thangkha. Tai o bridge no ni twi kwbangma borok rok phaiui thangui belai kheno khatung khaja o bridge ni twi thangui borok bo tongthokjagui tongkha. Tai agi gana gini jara rungbai thangui tongnai rok borok rungbai thangma engnaharma thango tabuk o bridge khaimani pore belai no borok tongthokjak. Tai borok bo thangnani phainani belai kheno kaham wngkha. O bridge no project nakha Hindustan Construction Company. Tai bono tabuk paimani pore belai kheno jotoni no bwkha tongthalaijak. Abosano